Dumelang baheso la moetswe kgasong ena ya ditaba tsa Sesotho SABC 2 le le hae empa ha re di thakgole ka dihlooho tsa tsona. Our federal executive discussed the issue and the possibility of instituting a motion of no confidence against the president. Ho bonahala ha Democratic Alliance ena le mohopolo wa hore mopresidente Cyril Ramaphosa a theohe setulong. Mokga wa DA o lo tha hlahlela mohato o hloka tshepo kgahlano le mopresidente Cyril Ramaphosa ebile o nkile qeto ya ho se tshehetse ditekanyetso tsa ditjhelete tsa lefapha la thuto e phahameng le la bodulo hammoho le ho se be le kabelo ditherisano ka boemo ba naha tse tlang ho tshwarwa ka kgwedi ya Phato. Ditaba tsena di qholotswa ke ho lelekwa ha motlatsi wa letona lefapheng la kgwebo le diindasteri Andrew Whitfield ke mopresidente. The Democratic Alliance will not support those budgets. That is a huge thing. If you're not going to support those budgets, those specific budgets won't go through. So the ball is firmly in President Ramaphosa's court to now see that he can get rid of those ministers. Otherwise, he won't have budgets for them. The third thing that we said is that our federal executive discussed the issue and the possibility of instituting a motion of no confidence against the president. We have decided at this stage that we will not do that now. Kaolele mongodi e moholo wa ANC Fikile Mbalula o boetse a nyatsa DA jwalo ka setho sa bohlokwa sa GNU ka ho seholla mopresidente Cyril Ramaphosa bekeng ya fetileng. Mbalula o buile sena nakong eo a neng a kwala seboka sa bosupa sa ho kgetha boetapele ba lebatowa la OR Tambo Mthatha pejana kajeno. We fully support the decisions that the president have taken in terms of his prerogative as the president. The Democratic Alliance in this particular instance cannot threaten the dialogue because in our understanding the dialogue is for South Africans, it's not for political parties to engage in a meaningful dialogue around a number of issues that affect us socio-economic in nature. But at the same time, how can we work to rekindle and build our South Africanness as a country? And that is what is important. So nothing really depends on that. So we're fully behind that decision. Ratela pele letona la sepolesa Senzo Mqunu o latotse menyenyetsi ya hore mokomishenara wa naha wa sepolesa Fani Masemola a ka nna tshwarwa. Sena ke o latela ditlaleho tsa diphatlalatso tsa ditaba tse amahanyang Masemola le diketso tsa hloho ya mautlwela a Dumisano Khumalo. Jwalo ka diphuputso di tswela pele ka bolotsana ba tjhelete e fetang diranta tse dimilione tse 600 ka selemo ka ra sepolesa. The Minister of Police, Mr. Senzo Mqunu, has noted with concern some media reports speculating about the imminent arrest of the National Commissioner of Police. As the Ministry of Police, we have not been made aware of such impending arrest. We have also noted the response from the Investigating Directorate Against Corruption, also known as IDAC, on the speculation. We plead with the media to avoid any speculation on this, as speculation of this nature has an adverse impact on the named person and also has the impact of destabilizing the work of the South African Police Service. Muihar fetela Pretoria re fumana hore ba ai ba Hammanskraal ba lemoso hore ba senwe metsi a tswang dipompong tsa bona le hoja mohato wa bobedi wa ho lokisa diplante tse pedi tsa Klipdrift o se o phethetswe. Ha metsi a fihla mole ko Themba ba be asa antsa thekwa a hlwekiswa ha re ha tswa pompong batho ba wana ba nwe metsi a lokileng hona jwale ba tla re ha ba wa bula ba fihle metsi ana a sa hlweka ana le bo brown nyana hobane a santsane a sejetswa re wa release tsa hore ha ba bona hore metsi a tsileng ka tsatsi leo metsi a leng ready hore a nowe o tla ba bolella meyara le rona re re metsi a ka nowa jwale mar re understand hore batho gale ba yemetse metsi ha ba bona fela ba batla ho wanwa ba dire batla hore ha o tswele pele di water tankers di ba thusa zingenelele ezinqwelo zika masipala. Muyela hloko re tlaleho ena e kana ya o ama maikutlo. Monna ya dilemo tse 40 o tshwerwe ka qoso e sehloho ya ho bolaya mme wa hae ya dilemo tse 80 a metsisupileng wa Sebora Gamashashane ka ntlenyana ho polokwane provinseng ya Limpopo. Ho belelwa hore mofu o ile a kgangwa o fihlela hlokahala ka tlung ha hae. Mmele wa hae le ona o ne o kgautswe dikoto.
mokgekolo wa mengwaga e 37 o be a begilwe gore o timetše ke moagišane yo a bego a tshwenyegile morago ga go fetša matšatši a mabedi a sa mmone ge maphodisa a fihla ka legaeng la mohu ba gahlane le dipsišamare fao ditho tša mokgekolo di hweditšwego di gebetletšwe ka gare ga dipakete ditlabela tše dingwe tšeo di bonalago di šomišitšwe go beng molato le tšona di hweditšwe maphodisa a re mogononelwa yo e lego morwa wa motšwasehlabelo o golegilwe gentši ba phuruputša mafelong ba humana mmeo a bolailwe a gabetletšwe gomme ditho tša ge di tsentšwe ka gare ga dipakete seo sa dira gore a name a golegwe ge re bolela ga jwale o tla tšwelela kgorong ya tsheko ya sešego ka mošupologo kgoro ya tlhabollo ya leago ka Limpopo e tshwetše tiragalo ye ka mare jwale ka kgoro taba ye e re thušitše kudu ebile re befedišitše ka baka la gore mo bekeng tše pedi tše tharo tša go feta re ntšhitše lengwalo la go bolela ka ditiragalo tše mo basadi le bana ba hlaselwa kgoro e re e rometše badirela leago ka lapeng le go ba fa thoba matswalo rometše badirela leago ba rena ba ile fao go ya go dira thoba matswalo re no iša mantswe a hlobošo re no theoša fela ke gore mogononelwa ena o golegilwe seo se hlotše go polao ye ya go garoša matswalo se sa nyakišišwa na ke koketšo motau wa ditaba tša SABC Hammanskraal moile ena taba e kana ya o thefula maikutlo mekgatlo ya basebetsi ba bophelo profenseng ya North West e re lefapha la bophelo la profense le tlameha ho atolosa diphuputso ho fumana sesosa sa lefu la mokudi wa nako e telele sepetleleng sa mafu a mahloko a kelello Wittrent se Potchefstroom ba lesika la ga Quentin Du Plessis ba santse ba hutsafaditswe ke leso la gagwe go latela ditatofatso tsa gore o ne a tsholwa makgwakgwa kwa bookelong jwa malwetsi a tlhaloganyo jwa Wittrent mo mahikeng lelapa lo lefifi le bona ba batla dikarabo morago ga gore ngwana wa bona a timele fa a ne a amogetswe mo phaposing ya batho ba ba nang le malwetsi a tlhaloganyo mo bookelong jwa profense jwa Mafikeng mekgatlo ya badiri mo profenseng ya re dipatlisiso tse di tsweletseng di tshwanetse go atolosiwa maokelo a rona a mantsi a itemogela tlhaelo ya diaparo tsa balwetse dilakane metsi a bollo thata jang ko maokelong a psychiatric re dumela gore nako e fitlhile ya gore lefapha le tseye dikgato pele ga dilo di tswa mo tseleng go na le gore ba emele pele go nne le dikotsi pele ga ba tsiboga there are high levels of shortages of staff le infrastructure ga e mo maemong a gore e ka supporta a mental health care institution le fa go le jalo ba lefapha la pholo mo profenseng ba tsibogile jana go ya ka the terms of reference ser di filong ke MEC maikaelelo go gore mo nakong ya ga jana re lebelle the Veteran Psychiatric Hospital le Mafikeng Provincial Hospital but MEC o re file deadline ya di 1 tsa August gore reporto e bitswile sentle indihihi SABC News Mahikeng Khaswena ya ditaba tsa Sesotho e fella mona kopana le moifo wa rona wa ditaba tsa Setswana hosane ka hora ya bosupa ka phirimana bulipi bja latela ke utaba